aya basi ya mbere yuko ntangira filime reka mbanze mbereke noneho hari ibinini byaje byitwa X-Caps. Ni ibinini ushobora gukoresha cyane cyane nk'abantu mufite ibinyabiziga, amamoto, amamodoka, bya binyabiziga nyine byanyu mwiguriye binabahenze ku mafaranga yanyu. Kiraze rero kugira ngo bipfushe ubusa cyangwa se bijye no kuguhenda mu kugura esanse. Kandi hari ibinini wakabaye ukoresha bikaboostinga imbaraga z'imodoka yawe cyangwa za moto yawe. Si ibyo byonyine bikagabanya ingano ya dioxide de carbone cyangwa se CO2 uriya mwuka usohorwa n'ibinyabiziga wangiza ikirere. Ibyo binini babyita X-Caps. X-Caps rero kugira reka mbanze nakondeke muzumve neza. Birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse nta kindi giciro kitazamuka kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X-Caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu. Ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye. Bonana n'abaganga b'imiti kabariwe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha miti. Agutega amatwi, aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira. Dr. Aida barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhomba, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aida. Iyo tugiye kurema filime bise ngo icyarya we ko bitangiye binjabuka. Hounds of Wall, Frank Lilo, Robert Patrick dutangira filime bise ngo iki buri nsinzi y'umugabo haba akaririmbo k'ikirara bita The Alpha. niko kuri koko Buri nsinzi y'umugabo habara umugoro yerenye murasetsa arasetsa impeta ndashaka twibyinire tutitaye ku masaha ndashaka kuyu munsi turyoshya zice duhinjyana twibyinira twica icyaka ndashaka uyicereho igifarasi kiyobora amazi menshi arakeneye imbunda yose. Ibigoya dutangira filime yacu bise ngo iki Hounds of Wall. Unyegera ntabwo nshaka kurekera byinda pendo Ibirara byiteguye kujya mu rugamba ni intwarane kabisa. Frank Lilo ni umuhitinzi we muramuzi nta muntu ujya umugarukaho. Robert Patrick muzehe iyo ndi ruhande nambe ongera shu oya cyoshye ntuza namantuza oya rero hande ntambeho gera urasetsa closer
closer. Okay, yo. Chaka ko tubinoza, noza, noza, baby girl come closer, 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 baby chaka ko tubinoza. Nimba ari ibikibanoza ashaka ko babikurikirana nyine tu simbizi ngo ngengo naha amafaranga y'uyu murara ashirira aba yanakoreye menshi wana nyurwa iyo nkozeho ya lana umva uje munamuha n'akazi abantu mushaka kwandika ku myenda yanyu ati rero mwapfushije mushaka ko babashyiraho amafoto uyu murara arabikora uteye ifemba korera hariya mu mujyi hafi n'igifanta cy'igikoka murakiza hano kiba kwa rubangura siwashe kuntwara namukoma mu kanya ndabaha nimero yiwe kambanze gatuteye go teye nk'igisabo kuri swaga kuri ufite famille kwa dobusobaye za putine tonto mani ureke nisobanuye muvi mani Wane nambe wongera shu courage kabisa tuteni wacika tutabyina nyinjyana shu dore na message iraje ngo tanga iposho rewe byari by'urwane nabyo closer 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 baby nshaka ko tubinoza noza tonto ngino nkoreshe devoir à domicile tonto la 700 Aya boss yo. Tusi nyinshi, here we go yo. Metro Gold Wine Mayor and Amazon Company trademark. Nzabaganira no ku mateka y'iyoroga ukuntu yakozwe buriya simugire ngo MFC Robo n'ibiki bindi ntabonye XYZ Films gaheza Simba Superguru noneho mwizi minsi akare wowe MFC Global Films presents Simba Entertainment in association with XYZ Films. Filime tugiye kureba bahise ngo iki Hounds of War. Filime ya Isaac Florentine. Sha uyu mugabo afite filime nyinshi aha hanze. Uyu mugabo shano umuhitinze. Hounds of War. Naribonye izina rya filime. Tazagira umuntu wibaraguza ngo kandi ngo si Joey ngurana dutangiye Vareta muri Malta. 6 team over. Mwiteguye gukomeza murabyemere over copy that turakumva fund hey hakuno bisa nkaho hari abari batatse ahantu runaka utamenya sinzi hey bana tora uburyo urutoki ruba ruri mu mbarutsa ari kurebe bana bagendera ku murongo poliziya mwabibonye ukuntu byanditse hakuno ho batatse sinzi ngo batatse nde iki ni ikibazo gihambaye hagati y'Ubufaransa n'Ubudage ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubyivangamo over ndetse ibi bishobora kuza kuba intambara y'iterabwoba cyane cyane yuko Amerika iri gushinzwa kubikoresha abasirikare muri operasiyo zibanga za operasiyo ziba zitemewe na UN. Ibyo ngibyo Amerika ibikora ishaka kwica abanyapolitike cyane cyane muri Afurika. Niho Amerika iza murabizi bahagize agatobero nk'intuza. America has obviously denied all this. Gusa ibi byose bishinzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabihakana. Over the past week, President Lane held numerous one-on-one meetings with the European leaders. Ndetse mu minsi mike ishize no mu byumweru bike bishize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari bihuha byagiye bikwirakwira hirya no hino kari kugenda ahura n'abayobozi b'ibihugu bya by'i Burayi. It is time to put the past lows behind us. Nicyo gihe ngo ahashize tuhasiga inyuma yacu. I'm here to build bridges Je impamvu naje hano naje kubakira ibiraro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. and opportunities for all our people. Ndetse naje guhereza amahirwe adasanzwe mashyashya abantu bacu. Tide of conflict and misunderstanding. Tureke kwitiranya ibintu byo kudasobanukirwa n'amatiku. Ibyo tubireke. My presidency does not Jewe ubuyobozi bwanje and will not
meddle in the affairs of ntago nzigera nivanga mu bibazo by'ibindi bihugu. to offer counsel to its allies, not weapons. Amerika iri hano kugira ngo ikorane n'ibindi bihugu ku neza, ntago twe tuje kubahereza intwaro. Vaccines, not bullets. Tuje kubahereza inkingo, ntago tuje kubahereza amasasu ngo mumarane. Hey! Hakuno bamena umuryango. Hey! Hakuno bamena umuryango, bana nimba batatse ndeto yagasani. Twatangiye muri Valeta. Hakuno toto igipimo hari icyo muri kubona wapi nyakubahwa. Hakuno nimba batatse gusoba aho batatse bari gutanga raporo. Icyumba cy'inyuma naho nta muntu hari nyakubahwa, nta muntu hari. Colonel, hari ikintu ndi kubona hano ku meza. Bari igice bari kubona kigeze hano. Robert Patrick Muzehe uramubona, yagukine filime nka Tekken ari kumwe na Liam Neeson. Kumbe hano hari urwandiko rwanditse ngo rimbura abakurimbura. Gute mwatumye abacika mwabaginga mwe? Nta Neeson haracinwe iki uyakiraho phone rasona. Robert Patrick uyu musaza ni umuribwe, yagukine filime nyinshi shawo. Kuki Rider ukaba wamuhamagaye hano muri ofisi bose barikanga. Rider ni wowe? Kumbe umugabo ari hakuno umuhamagaye. Umugabo uri hakuno umuhamagaye. Rider, ubu busazi waburetse mwa, nta gihe kiba ubugoryi gihari, sibyo? Uranyumva? Rider, uri hehe wa muginga we? Urabizi twavugana aho uri hose nahagusanga. Urabizi ko nahagera nihuse, ntunyinishe. Mbwira uri hehe? None se ahantu ndi wahagera wihuse kurusha isasu? Pfa amagambo. Ati wahagera wihuse kurusha isasu. Uramubona Frank Lilo n'umurara yagukine filime nka Tax Collection, yagukine filime nka Jiu-Jitsu, yagukine filime nka Rider Ward mu mushaka. Satelite zose muhite muzerekeza muri Valeta. Ikigoryi kirashaka kurasa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika karabaye. Ubundi hari umuntu udakinirwaho, hari umuntu udakinirwa. Perezida uwo ari we wese nashaka aba ari uw'ikibina, hanzwe uw'igihugu. Nanjye wagasobanuye ntawe ukimenyera, nkanswe perezida w'igihugu noneho nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakuno igihe kiri kudushirana, kire tugire bataragira. Hakuno mugabo yaje hakuno avanayo tiza kakandi gakubitisha amashanyarazi. Uramubona Frank Lilo, ntiwamenya ko umurara abahagaze imyaka 56 baba bakiri udusore. Ahita mutizinga, baba bakiri udusore kubera gukora siporo. None wowe uragira taranti ndebera nka mikorojeni. Buriya mikorojeni afite imyaka 22. Reba Savimbi Bondo asigaye yikoreye. Aho ushaje kurusha ivanjiri hoshi toka. We're in the shitter here. We have no time to waste. Ntagiye dusigaranye cyo kwangiza. Kira tukire bataragira. Hamagaye hakuno hari uri kuriteraho perezida ari. Telefone yanga kuyitaba jinga. Baba duhamagara turi mu kazi ka Muzehe. Bite byabo kumbe ari umurara do. Sniper afite perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gipimo, aramufite. Frank Lilo amazina y'nyakuri nimba yagarutse yitwa ngo Rider. Tuki mu mbarutso, ubundi mbarutso ntago bayikurura mwabirara mwamwigiza barara. Sad generation, mad generation. Imbarutso barayikirigita. Iki dufite ikibazo. Uvuze umukozi 3-5-1 yigumuye ndetse ari guhiga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. He's going after the president. Kureba hakuno perezida ari gusubira muri Beast cyangwa Rimo 1. Gusubira muri Rimo 1. Faya! Perezida bamukubise isasu ry'urutugu nyagasani. Barikanga. Umusaza amaze kurasa perezida
umurara ahita atoragura n'igitoyi cy'isasu cye ahita yikomereza urugendo bigishyushye mama we urebe filime witonze ntago arasiye perezida kumwica mu kantu murakabonye amurashe mu rutugu kandi yari amufite mu gahanga yahita amumena yahita amumena impanga nuko umumena amashwari barakwereka mbere yuko tubona uriya musore arasa perezida bagusubiza inyuma amezi 6 wagwane was popping byagenze bite amezi 6 dusubiye inyuma wari umunsi umwe rebe Welcome to Malta. urakaza neza muri Malta ukurikiye hari umusore waje hano bamuterera entrance byarabaye bimeze bite mwana bimeze bite cyiza kongera kukubona sinkavuga ibintu ngo mugire ngo ndabeshya mujya mubona ririya bondo Savimbi yikoreye nayo ni nyamabondo ariko shenge nta n'umutima mubi cyifitiye kiba haba huzuyemo amayoga yitwa ngo nimba ari bintuza simbizi siripurize mbega siripurize meze bite mushu I'm good. Look at you. How beautiful. mbega ukuntu wabaye mwiza umukobwa rana aratwite felicitation mwana That's all we have to say. nta kintu ufite How kuvuga did it happen? byagenze bite Process? shaka ugusobanurire se ibintu twakoze kugira ngo atwite I mean, I can if you want. I just figured you're nta advanced. nagusobanurira ariko njye nta n'ibyadanje Stage, you know this shit already. My advanced stage. Yeah. wowe uri na mukuru icyaho ariko You mwana coming, man? byiza kubuje umusa Means a lot. bivuze byinshi kuri musa Always. buri gihe nzajya nza We had mwana an agreement. kandi njye nawe twarumvikanye ndabizi They made. Good hari money. amafaranga umuntu aba agomba gukorera ya mafaranga meza ukorera akazi kakarangira There's always money to be made, but we hari agreed. amafaranga umuntu aba agomba kubika mu mufuka It wouldn't work for the son of a bitch. I know, but I si uko twari twaremeranyijwe hanyana y'imbwe wa mukinga we Guys, basore no business talk yet. mureke kuganira business none muze tugende Show. Yeah, always. What are you doing? tekereza ikibacaho urebe filime witonze gake bucece mu gace musa want to do this, man. koko musa utambeshya aka kazi ushaka kugakora Man. ugiye kubyara mwana I got. musaba mwana umusa We got this. Gotta ibi trust. turabifite ufite kunyizera okay I trust you. nanjye ndakwizera mwana Trust you. ndakwizera umusa ndakwizera tugenda show Okay with this? ibi ntacyo bigutwaye Are you okay with this? ahubwo we ntacyo bigutwaye niko we nta kintu bigutwaye ikindi cyabaye Frank Grillo we muramuzi n'uriya murara amaze kubereka agasatsi kaje imbere Rona Mitra ndaza kumubereka n'umukobwa hakuru mu kajiji ndani ya kijijini Rishon Alexander uyu nta n'uwo nzi pe ntago nababeshye se uko mubizi njyewe ndabeshya Matthew Mashi Simos icyo muzi ni ukurekarama gusa aho kuki mundekaramaho nimujye kurekarama ku bantu nimereze iyo mobile iri aho Fabri Robert Patrick Muzehe uriya musaza twatangiranye mwamubonye asa nk'aho ari batanga amawayiza amazina y'inyakuri bamwita Robert Patrick kiriya gisaza ni igihitinze shaho baba bakuzemo utazabona bangana kuriya bameze neza kariyeri zarabahiriye ngo ugire ngo ni abana wapi bariya barara baba bamaze igihe mu kazi mw'abantu ntago bihanuka ku munsi ngo ngo ngiye ngo urabona ngo ngiye kuri YouTube ngo ndakora filimi imwe ebyiri ngo wahite ahashya urasetsa mereza iyo mobile my brother reba iyo telefone iraho yimere hakuno
abasobanuzi dukorera online nta muntu mvuze, nta muntu menshi ni inzizi intambara sinshaka kuzijyamo. Ukeneye umugore mu buzima bwe sibyo? Nigeze kumutungereka sha ntibyakunze pe. Pity. I miss Selena. Selena ndamukumbuye. Yeah, I heard that. Arumvishe ngasigaye acuruza imyenda i Roma cyane, ariko ntago bikindeba tu. Jese birandeba ugira ngo amana urumva iyo filime iri kuvuga neza. Ndaguha bene wanyu. Sounds great. Shani sawa ese guhindura imashini bivuga Have a nursery. ahantu tugiye ni heza urakunda bafite na nasari se muzajya mwigishamo uwo mwana wanyu cyangwa hakuno abantu muri muze kumva iyi filime ivuga nabi muze kunyandikira mbere ku tuntu nikorera ndagusubiza mu giti ndagusubiza mu giti bihuriremo dore waje inzara yenda kukumena amatama dore bande baguha inzoga nyaguhabwa induru ku musozi kahamba kapfe baguha ibintu batanywa upfuye nta ribi. Urabona irindi ryinyo ryo ritari buze gukuka Fabri. Bana kuni wari warabigambiriye Terminator maniga hakuno nyine biri seriye none ikibazo ni iki bakwishe ntaribi bombe hakuno abasa yo babonye ikirara cyabe wane hano Yesu Mariya na mutagatifu umusa twari tugiye kuyigeza mu ndiba. Urakaza neza umusa, urakaza neza muvandi hakuno ni umurara wabo bisa nkaho baziranye. Mwibuke badusubije inyuma amezi 6 mwese ko mutangiye kubyibuha mwana bimeze bite? Ndabona ari hano reka mbe ngiye. Robert Patrick uramubona hakuno ewana maniga bimeze bite se ni ibisinzi? Umusa ndarahira nakumvisha uvuga ko uvuye mu kazi. Nakavuye. Nanabyibutsa ariko nge ndanabyibuka yaravuze ngo nubwo mvuye mu kazi hari igihe muzasanga napfiriye ku yindi misiyo. Is my very last. No kuri niyo misiyo ya nyuma ngiye kujya ni kucyo kiraka cyane ngiye gukora. Hey, look who made it. Reba umuraro ugeze hano. Bimeze bite umusa? Bamurya sini turakwiyamye wo kapfa we. That's a great suit. Amba ikote ryiza. Ngiye kwiyamamariza kuba guverineri. It's time for you to start believing in something again. Umusa nicyo gihe ngutangire kwizera mu bindi bintu. I'm very sorry about what happened in Syria. Mbabarire kubyabaye muri Syria, mbabarire mwana umusa. Nimba muri Syria byaragenze. Lost a lot of good men. Hariya twahaburiye abagabo beza mwana. It's always sad when the shit hits the fan. Erega buri iteka birababaza ibintu bitagenze mu buryo wabyifuzagamo. Didn't hit the fan. Kano ntago byagenze neza pe. Warabyangije kandi urabizi nawe. Didn't make it out alive. Uzi kwabuze gato ngo tuhapfire mwana. I'm going to do this one more time, Colonel. Koroneli ndashaka gukora aka kazi ariko kanyuma sibyo? For my brother. Gakorera umuvandimwe wanje uri kumubona uri awateye. Hanyuma nje nawe turadusozanya. I want to see you again. Sinshaka kuzongera kukubona tubyumvikane niko kazi kanyuma ngiye gukora. Sinshaka kuzongera kukubona. Ituzigera tugira nakandi kazi twongera kugonganiramo. Hakuno nta kindi cyabaye. Abarara baje kurara bagasinda. Baza kurara banduza isi bakora ibyaha n'ubundi Yesu yarishyuye reka tuzisinde byose kimwe kama mbaya. The dead can't return. Rero umuntu iyo yapfuye ntiyagaruka. But the living ariko abakiri bazima be safe. Wabatabara sibyo? Mugabo hakuno aje gutanga amawayiza mu kazi. Operation Brimstone.
operasiyo Brimstone niko tugiye kwita iyi operasiyo As tugiye. always, our job is to hunt down those with influence, Nk'uko mubizi akazi kacu kuva na kera ari abo ko guhiga abo bose tutavuga rumwe nyine bafite icyo badukoraho, those that abuse their power, cyane cyane bakoresha imbaraga zabo nabi. eliminate them by any means necessary. tukabavana mu nzira mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka n'icyo bisaba icyo ari cyo Our cyose. target, Igipimo cyacu kuri iyi nshuro muzi ngo ninde? Khalid Mustafa Atef, Khalid Mustafa Atef. Ho, hey. a simple farmer. Yahoze ari He umuhinzi. has now grown to be one of the most powerful warlords in Libya. Ubu rero yarakuze yarabyimbye, niwe muntu uteza intambara zirenze izindi zose muri Libya. He sounds nice. Tumva ari sawa muri Libya hano hepfo kwa Gaddafi. Reliable intel tells us Amakuru dufite yizeye ari kutubwira ngo Russia and China both Abarusiya have n'Abashinwa a strong interest in this region. bose bashaka kujya muri aka gace. He needs to be stopped Uyu murara rero agomba guhagarikwa. before we're dragged into a proxy war. Agomba guhagarikwa mbere yuko twisanga mu ntambara. Hey! Abana babwira bahita bapanga igikoresho ngo bajye mu kazi batumwemo na leta na Rivani na guverinoma. Rebe hakuno abana bahita bapanga igikoresho akantu ku kandi biteguye kujya mu kazi. Biteguye kujya mu kazi do. All right, boys. Basore Let's go hunting. reka tujye guhiga mwana. Let's go hunting. Dore timu y'abana. Mama we, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi. Bamanutse muri Libya, bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamanutse muri Libya baje guhiga ikiyebe bita Mustafa Ndimbati. Sorry. Mustafa Akidi. Atek. Ndimbati si yitwa Mustafa. Nibyo biba bimbangukiye wana. Hakuno. Ikindi cyabaye abana bundiye Kayijuguru buriye indege. Augusta urayibona indege y'intariyani. Ina Augusta na Apache. Iyi na Apache, na Apache. Narimba beshye ntazaba beshya mwuka byaramo. Specific tasks, each of you. Nkuko mubizi nkuko byahoze buri umwe muri mwe afite akazi kiwe bwitagomba kujya gukora. Drop 3 clicks from the target on the outside. Baraza kubasiga muri clicks nk'eshatu turutse y'igipimo kiri. Ntago ari hafi n'igipimo barabasiga hafi. Official pickup. You're not back by 0300. Aho bari buze kubasiga niho bari buze no kubatora. Saa 9 mube muhageze. Nice long hike back to Tunisia. Nimuramuka mutageze saa 9 ubwo mwitegure kuza kurira imisozi muva muri Libya paka muzamutse mukagera hejuru muri Tunisia akaba ariho baza kubatorera. Hey! Hakuno. Abasore. Abasore barindwi baje mu kazi muri Libya. Kwa Gaddafi. Dore abana. Bana biteguye kujya mu kazi akanya kari kose baba bizi ko leta batumye kandi barababwiye ngo ni saa 9 akazi mwe mugasoje aho babasiga niho bari buze kubatora. Nimba mutarahagera saa 9 ubwo mumenye ko murava muri Libya n'amaguru mukazamuka mpaka mugeze muri Tunisia niho turi buze kubakura. Bana hakuno. Hey! Mu masaha y'ijoro batumwe mu kiraka cya leta. Kumenya nta keza ka Rivani we. Hey! Bana batarajya kure bakigera muri quartier kigera muri quartier to cyo bari kubona imbere yabo ariko bakakibona nk'igicucucucu sinzi. Kumbi ni imbwa. Ni imbwa iri hakuno. Ciao. Ino musega n'umuhari imbwa itanamokase ewe. Tanamokera bahaduyi. Aba bahita bakomeza imbere. Aba bahita bakomeza imbere bigishyushye. Khalid has taken over the Grand Hotel that was built by Gaddafi to house world leaders.
Khalid Hakuno. has taken over the Grand Hotel that Khalid yamaze kwigarurira igihoteli gihari kinini built by Gaddafi to cyasize cyubatswe na Colonel Muammar Gaddafi. house world leaders. Iyo niho hantu yahinduye nk'indiri y'abayobozi b'abacuruzi imbunda abakushoza intambara n'indiriye nyine. He's transformed this bombed out hotel Iki gihoteli baturikije his military yagihinduye ibirindiro bya gisirikare byiwe. Ikibazo ni jacuzzi iracyakora yo muri iyo hoteli kubera ko nshaka kuza gushyiramo intoryi zanjye n'insoza urugamba nkashyushya. This is not some Bush League militia. We mutaza kugira ngo uru ni urugamba rworoshye. Our guy has acquired an envious arsenal. Uyu mugabo mugiye kureba nawe arayishoboye afite ububiko bw'intwaro buhagije. These men are well equipped. These men are well equipped. Abasore be bafite ibikoresho bihagije. Facing a growing army of professional soldiers. Icyo cyo nuko mugiye guhangana n'igisirikare kiri gukura kandi cy'ikinyamwuga. Hey! Koma murara tija kuzira cyakora ko nshaka gushyiramo intoryi za. Akazi ka mbere mugomba gukora nuko Khalid muri bumusige wenyine. Hey! Basore bahageze tayari. Imbunda bafite amasayirensa mu masaha y'ijoro. Ejo bundi mikoroje niyo yambwiye ko mani ngo ari icyana cyanyemerenga ariko ntikakeguka. Ndabwiye se tugukorera iki? Ngo keretse muzanye burike mugashyushya munsi y'intuza ari hanze. Communications with the outside world. Dukeneye kubanza tugaca itumanaho n'isi yo hanze ntabwo itumanaho. Beneath the Grand Hall. Muri fiti zisaga 40 munsi hasi. Lies his bunker. This is where you will find him. Aho ni muho muri buze kumukura. This is where you will kill him. Ni naho muri bumwicire. Robert Patrick ni uri gutanga amabayizi. We're on two fronts as we speak. And most of us uyu mugabo amaze kwijandika mu ntambara ebyiri kandi azifitemo influence ihagije ubaka kanya tuvuga. Ndetse abasore be biteguye gukomeza kujya mu ntambara. Satelite ziri kutwereka ko ubuvumo arimo burinzwe n'abasore b'intoranwa badasanzwe bari mu cyo bita Sidi Omar Brigade. Hey! 20 men, heavily armed, rabid fanatics. Rosebud and Femi, you're Ebe hakuno. On the third floor. Hanyuma ku yindi floor ya gatatu niho muri buze kuzamuka mukagera. Perimeter. Mwe mugende murinde hari ahantu. Sibyo? Komeza imbere abasore. Abasore inyubako bayigeze ngo ni ikintu cy'igihoteli cyasizwe cyubatswe na Gaddafi. Abasore bahageze. Baje guhiga icyebe bita Mustafa. There are security cameras that are throughout the building. Muri iyo nzu harimo security kamera z'umutekano. We need to have Hollywood set up shop. Niyo mpamvu dushaka kwaca nk'abantu bari muri Hollywood station at the back of the hotel. Ahantu hari insinga z'amashanyarazi ni inyuma ku gice cy'inyuma cy'iyo hoteli. We need to be invisible. Dukeneye kuhaca tutagaragara. Hey! Isasu. Sore mu kazi baba bari seriye. Isasu. Sakuni ngufuri barabanza barayisetsa gake bucece baba batumwe ku kazi dore ya matsinga y'inki y'umuriro wose wo muri hotel ahantu ari. You sure this will work? Urakeka ibi birakora mwana? 100% sure. 100% birakora. Okay. Only way. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Get into an air gap system. We need to increase the strain of the power supply. Dukeneye kongera power supply imbaraga zayo. So emitted. Tangira kumubwira ibintu birimo electronique nyinshi cyane. Transport our information. Tugashyiramo amakuru yacu. Birasaba ubwenge. Musa ibyo wavuga ibyo aribyo byose bla 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 bla. I saw Chinese to me just. Kuri gendo umvaje aho ni ibishimo. Wemenya neza kuri bo bikore ni physique wana. Hey! Bana to baje mu kazi. Bana baje mu kazi. Kazi batumweho na leta. Leta zunzwe za Amerika mwibuke leta imaze iminsi nguri kwihakana ibintu byo kuvuga ngo yohereza abantu ku mamisiyo y'ibanga bakajya kwica abayobozi bo muri Afurika. Leta iri kubihakana. Kumbe koko nubi imisiyo ababajeho ayari do. Hey! Set. Byose birateguye set. Byose birateguye biratunganyije. Ebe. In the nest. Over. Inyoni iri mu cyare mwana. Inyoni iri mu cyare ningo bakavuze bati igipimo kirahari. Hejuru yanyu hari umuntu mwe mwitonze. Hari umuraro uri hejuru yanyu do. Hey! Do it. Need help with those cameras. We kutadufasha izo kamera Hollywood we.
murara hano ngo bamwise Hollywood. Murara hano kamera arabanza agira gutya razivanga kanda kana kariya nk'uri mu ndege bimwe njya mbabwira mba ndimo kanda kana kariya nk'uri mu ndege arabanza sibamo umuntu. Hey! Upon the arrows, for it's the vengeance of the Lord. Padre nuestro que estás en el cielo. Tangiye kuvuga iki Espanyol hano. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Hey brother. Musa. You can talk about respect just a little bit faster. Umusa wavuze ukavuga neza kandi ukavuga vuba ugakora akazi twajemo. Father. Data. Forgive them for they know. Ubababarire kuko batazi icyo bakora. Fire! Snape. Byose bimeze neza noneho muzamuke. Bahita bazamuka hejuru. Zamuka hejuru. Basore bange tu tukiruba ruri mu mbarutso babazi ko anytime bahura na haduyi kandi gahunda ibihari ni imwe. Utamwishara kwica. Between you and the target. Hari umwe uri hagati yanyu na target. Naho igipimo kiri bamanuka hasi. Mwibuke Mustafa Khalidi ari hehe? Ari muri banka. Take my equipment. None nkeneye mumereza amakuru. Genda kumva ari ikibazo gihari umutima n'amanje uri kubimbwira. Hey! Sorry baje the poor man's night show. Dore ubundi naha bigiye kubera. To kiraho matara vajaho. Fire! Hey! Kuza muri junction box uza kureba ngo ibiki n'ibiki to. Okay guys. Sawa basore. We made it. Turabikoze. Khalid ni wacu turamufite. Hey! Sawa kunaho Khalid ari. Fungura kuno kandi afungura undinjijemo imbunda kare. Kugeramo hano aho bamubonaga nta buhari. Birabacanga. Igipimo cyagiye mwana. Ndasubiramo igipimo cyagiye. Iki kiri kujya mbere mwana. Kuki? Yaratekereje. Hey! Hakuno. Wahiti wabo kumba yateretse laptop imbere harimo igisasu. Sipo! Skigari we. Boko! Gisasu cyarabateruye. Nyagasani. Hey! Gisasu cyarabateruye. Mama we. Ibi ni ibiki? Ha! Kigisasu cyakabateruye dore ibyebe ngo birazamuka hejuru. Ni agatego mwana. Bari muri hamwe bisa nkaho twagambaniwe. Reba mwana, reba. Humeka. Gakomeza tujye mu kazi. Fire! Bisasu! Silencer! Sasu wumva ari kurya ntumenya nuko rije. Umva isasu riri kuri silence, rica muri silence. Bafite ama rifle ariho ama silencer. Bunda zigezweho ama automatic weapons. We need to move now. Tugende mwana. Hakuno. Bana. Hakuno. Nibuka twasubiye inyuma amezi 6 mbere yuko tubona uriya musore Ryder asa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kagabo hakuno. Umva isasu mu masaha y'ijoro wumva ari kurya isasu. Aba basore baba bazi n'icyo bita hand to hand combat. Akaboko ku kandi hamwe mwiha ikibuga n'intwaro zidahari mukajya muri teri. Umwe abakavaringa undi. Kavaringa umwe akomeza inyuma yita kavaringira undi nawe avayo. Imbunda yawe hasi mwana. Masaha y'ijoro. Basore. Fire! Yamana yako itari kudutabara nona. Iteka Imana biri kumwe nanje wa mujinga. Hey! Kagabo hakuno. Bigabo n'ipanga. Fire! Uraza uhubuka rirakurya. Mbundi rakurura. Kabavana ibyuma. Hey! Naku! Bwiye ngabasore. Icyo bita urugamba kubita mu cico. Gukubitira icyuma mu rutugu kikamena umutima. Kikawutobora.
basore hakuno, basore zirabakanye, bari baje kuri misiyo, bari baje kuri misiyo, bahanganye n'ibyebe by'ibyarabu. Mwana mumena amatara, Kigali we, gumana nanjye muvandimwe Santa Maria, Mama Maria, hakuno hari uwo barashe. Dora kagabo kagashinwa ni kagufi, ariko bigeze mu rugamba boko karica. Niko kazahemberwa, kwiheba nicyo gitunze famiye, ntago wamurenganya. Nibyo byishyura school fees z'abana, kwiheba. Naho uraza uzana imikino mu kazi, ubusa atihebye yarya ati. Atihebye ububona yarya ati. Uratabaye. Tabara petit frere we. Do. Hey. Nyagasani. Hakuno. Fire. Batangiye kubakoramo. Nyagasani. Babakozemo akazi. Shiebe. RPG badutayemo. Ha! Boko! Akuno barabahaye. Abasore baje bazi kara akazi ko kwinjira bagakora bahita bavamo bigishyushye. Barabahaye. Nyagasani. Rebe. شوف يا خالد Rena Khalid. معلوماتنا دائما Amakuru dutanga iteka bari ukuri. Ntago ngenje mbeshyo. المرتزقة كانوا جايين Abo basirikare bari baje kukwica. Bari bazanywe no kukwica. ممكن Icyo gihugu rega cyabi cyawe uramutse ubishatse twakigura. Hanyuma mukaba mwifuza iki mwebwe nk'ingurane nk'abahiki. أنا لشو باشيت Genda umusore usanzwe. Dore kakagaba kohereje abasore kuri mission niko kabagambaniye. Nyagasani. المرتزقة Genda umugabo usanzwe. كول LNP نحاف Je icyo nshaka nuko igihugu cyanjye kiguma gifite umutekano. Uranyumva? مسالة Ndagira ngo tube inshuti za politike. Hey! Tu hakuno abasore bari kubakoramo akazi. Ikigabo cyabagambaniye none do. Abasore hakuno barabafite. Kubita ikimuno cy'imbunda umutwe agahanga bakakamena. Watabaye hejuru. Uyu nawe arabibona. Bonye umutabara. Hey! Shawe kubitira kwica do. Abasore baragambaniwe. Bagambaniye na fande wabahaye akazi. Babavuyeyo. Baramutobaguye. Bamugize akayungirizo wari umutabaye nawe ahita yitsimba. Masasu yaje ari menshi. هيا مانيش يلوم كلها Karidi ntago mfite umunsi wose, uranyumva? Sawa turumvikanye. Itafakna. Icyarabu. Narinzi kuri buvuge gutyo n'ubundi. Sawa turaza kongera kuvugana, tuzajya duhanahana amakuru. Kigabo cyabagambani. Nyagasani. Hey! Nabonye ukuntu ugambanirwa n'abantu bawe. Tugende mwana. Cyawe hano hasigaye nimba ari babiri nimba ari batatu. Grenade! Ha! Boko! Bitsimba hakuno. Meze neza mwana? Wapi meze nabi. Nta kuntu bimeze kabisa. Sasu. I guess you're not gonna leave me, huh? Musa ndakeka ugiye kunsiga sibyo? Wapi nugenda nanjye nibwo ndagenda. Kije wa mukinga we. Kiebe hakuno. Ye! Isasu rirakurya riguha bene wanyu. Boko! Mu rutwe bararumena. Hey! Kigali we. Amauta amasasu yanshiranye mwana. Masasu yanshiranye. Bisanze mu maboko y'umwanzi. Wabaye ikiraka niwe wanagambanye. Umbabarire muvandimwe. Umbabarire my brother. Kindi yakoze. Petit frere yafashe grenade.
ayivanamo pina zerekeza mu bigabo. Oja yaje yerekeza mu bigabo na grenade yibatamo hagati. Tayari hey, yasigaye uwumwe. Baje ari abasore bagera muri barindwi ya. Ndagufite mwana. Ukoze ibiki kuki ubikoze ko? Fungura amaso yawe mwana, umeze neza, fungura amaso yawe. Sikigari we. Tommy we. Tommy bimeze bite? Rebe. Sikigari we. Byaramucanze. Petit frere nawe abigendeyemo. Kagabo kabagambani. Ewe kuntu abatindi batagira konjisha. Sore yasigaye uwumwe. Baje ari barindwi na murumuna wabigendeyemo. Sigaye uwumwe. Hani ikintu cyonyine usigaranye usigaje gukora. Usibye gukiza amagara yawe nta kindi. Ibyo byarabaye. Dore akagabo kagambanye do. Tindi basa n'impu zabo. Any news yet? Umugore wa Tommy yavuye nta makuru. Nta kintu barambwira. Turacyategereje. Dore akagabo kagambanye. How's the baby? Umwana mu nda ameze atese. Good. Ameze neza. I just have this bad feeling. Gusa ndi kwiyumva nabi sinzi. Kwa kuntu ibye buriya. Why don't you run on back to bed? Wasuye mu buriri se ukaburuhutsemo gake. Come get you as soon as the bird picks him up. Indege nimara kubatora ndahitaza nkurebe nkubwira ukuntu bimeze. Sibyo? Okay. It's going to be fine. Ibintu byose biraza kumera neza mwana. Biraza kumera neza, umugore aratwite. Umugore wa Tommy, mwibuke Tommy bamaze kumurasa. Kigabo kivana imbunda. Faya ku mugore utwite. Reba ukuntu abatindi babaho. Umubwire ngo uyu mugabo we wamukorera icyo umufashe. Aca ahita yikomereza. Ni ibitambo bya politiki. Barakwereka haciye amezi 6 sasa. Haciye amezi 6 tugaruke Lisbonne muri Portugal kwa CR7 kwa Cristiano Ronaldo CR7. Plane has just touched down in Portugal, making Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kugera muri Portugal. First official stop of vaccine not bullet European. Niho hantu hambere agiye guhagarara muri campaign ise vaccine not bullets. Dutanga inkingo yo gutanga amasasu. Nitwari gukorera mu bihugu by'Iburayi. As he breaks bread for the first time with Portuguese socialist president Ana Nazario. Nibwo bwa mbere agiye guhura na perezida wa Portugal Ana Nazario. His female counterpart has for years been critical of US foreign policy. Champagne nyakuba tubatemo. This morning as he insisted with his counterpart that his patriotism has a human face. Ukuntu abandi bakire babyina sha. Uri kubibona? Kubona ukuntu abakire babyina. Ariko we ngo utabyinnye ndamutantamura n'indamutantamura harya. Ndamuha bene nyina. Ibintu nk'ibyo. Ngo ntiwakumva utuje. Kimubyina gisirimu nta mukiro ubyina bwanuka. Nta n'umukiro ubyina nabi. Hakuno. Shall we dance? Tubyine. Not now. Reka nabanje Imana ntuntera umwaka. Niko yamubwiye. Ntuntera umwaka nabanje Imana. Amakuru nakuriye mu ibanga rikomeye ariko ngo hari umukobwa bakubonana nawe muri night club muri kubyina bagahita bavuga turi amurara n'ubwa mbere yinjiye muri iyi club tu. Ni mushyashya. Cyangwa nk'ahantu mu mbari bakakubonana n'umukobwa agahita bavuga ati ariko urabanye uyu murara ari mushyashya muri aka kabara atazi uriya mukobwa. Ugasanga abantu bose bo muri iyo mbara umukobwa yarabazengereje. Murakoze perezida wa Amerika to nguwo n'umukanda nzugi w'umupampe we do. No one's arguing with his reputation.
nta muntu ujya uburana ku cyubahiro cye. A very public stance on international relations. His history is toxic. Amateka twagiye tugirana n'ibindi bihugu yari yuzuyemo amateka asharira. It's just that's her history. Ni amateka nyakubaha, ibyo byararangiye. And from heart is experience, results. Ibyo ugiye gukura kuri hati yo ni experience. Sure, we can afford his kind of results. Jesi ndi nimba turi bwakira ibiva kwa hati. Hati ni wa murara wari waratumye bande babahungu ku kazi. Ikibazo cyacu yakitayeho nta yandi mananiza. Muri Iraq yarabikoze, muri Libya, muri Chechnya. Oh, God damn it, I'm trying to get the world to fall in love with America. Wege icyo chaka nuko isi yose yongera igakunda Amerika. Where's bad news? Hati tekazana amakuru mabi nawe ubwe ni inkuru mbi. Hanyu. Hari umurara ubundi bari umurara ariko kavuga uti uriya we ndabizi ko nta keza. And when the press hears of this, ibaza abanyamakuru nibumva ibi bintu. They don't need to hear anything. Ntago ari ngombwa ngo bagire icyo bumva president we. Can delay the announcement to the outside world. Itangazo twari gutanga mu isi yo hanze tube turetse gutanga amakuru hano hanze. Forever. Cyatuna yabime byiteka ryose. Simbizi neza musore. Simbizi. Really hard. Is not the brand, so you are. Nyakubaha wibuke ko hatatari we mutwitsi, siwe brand, siwe muyobozi. He will be strictly behind the scenes. Nubundi wabari inyuma ya scene nta wa ibya bikorera mu ibanga rikomeye. You really trust him? Ese haturamwizera? With my life. N'ubuzima bwanjye bwose ndamwizera. To me like we're inviting the bull into the China shop. Usko tumeze nkaho turi gutumira ikimasa muri China shop mwana. The world hates him, but we need him. Nubwo isi yo hanze mwanga ariko hati turamukira. On our behinds and hope for the best. Ntago twakwicara ngo dutegereze ibyiza tudafite ubidukorera. Ngo twicare turirimbe kumbaya. Vaccines not bullets is what we nababwiye ngo inkingo si amasasu kandi niyo campaign ndimo. Kendi kugenda mbwira abantu ngo turi kubaka isi nziza tubaha inkinga yo kubaha amasasu. That's correct, sir. Nicyo turi kugerageza kugurisha isi. Nibyo byibyireganya kuba navugaga. But behind the scenes. Uriya mugabo ari inyuma y'akazi gakorwa ntawe ubuzi ngo ninde wagakora. We need to be ready for any eventuality. Tuba tugomba kuba twiteguye icyabi cyari cyo cyose boss. Ni President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nasoma mbike. Chatter. Dangerous chatter. What do you mean? What have you heard? Ni ibibazo bikomeye numva bavuga ibiki wumvishe. Whispers because we're flying blind. Abanereka basigaye bavuga boss basigaye bavuga. That's why I'm pushing he who shall not be named. Impamvu ndi gwaturiza hati ngaba ari gukora ibi bintu nukugira ngo utazabizama bari we bizabazwe n'ibinaba ngombwa boss. Avoid a 9/11 level event. Ndagira ngo twirengagize ibyabaye nko kuri cya gitero cya 9/11. Murabyibuka ibyabaye ubwo Osama bin Laden yateraga za nyubako za World Trade Center kazigonga ni igitero cy'iterabwoba cyabereye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika indani mu gihugu ngo bizabukiri president on your watch nyakubaho. Heart is merely an insurance policy. Nakubeshye hariya mugabo hati ni wa silence yacu. Heavily classified. Gusa ibi bintu nanone ni ibanga rikomeye heavily classified na amabanga akomeye. Insurance policy. Kuri boss ubyumve. Okay. Because the media get wind of this, my reputation, everything. Umenye ko ibi bintu biramutse bizambye icyubahiro cyanjye ibyo nubatse byose biraba byangiritse ntago biri bube boss. Ntago natuma bibahumura. Humura kabisa nta kiri bwangirike, okay? We'll give him a London Post. The Lair. Just for a trial run. Very good, sir. Sanya kubaho. Shaho bossi. Uzehe. Shaho. Tugaruke London mu Bwongereza. Siho tugarutse. London mu Bwongereza hati yahageze. Nyuma yo guhemuka. Nyuma yo kwica imiryango y'abantu. To arakaraga ibondo. We are at war, ladies and gentlemen. Turi mu ntambara abagore namwe bagabo, sibyo? Undeclared war, but a war nonetheless. Ni ntambara wenda iteruye. Ariko nta itandukaniye n'izindi. Our enemies aim to topple the systems that abanzi bacu barashaka gushyira systeme y'imiyoborere yacu hasi. Very way of life in check. Ndetse bashaka kutwangiza. I would sooner die. Vuba hazapfa ngenda bizi. And let those systems fail. Je byarutwa nkapfa kugira ngo ntume systeme y'imiyoborere yacu yangirika. Muranyumva? Ni ibiro bya CIA biri mu Bwongereza. Let us begin. Reka dutangire akazi. Let us begin. Tuvuye tugaruke Roma mu Butaliyani. Hakuno. Tugaruke kwa Papa i Roma mu Butaliyani.
mujyi mba numva uri mu mijyi nzatembera kera nigafatwa for sure. Mba numva uyu mujyi nzawutembera kuko nkunda ukuntu wubatse kabisa. Abenjeniyeri bo muri uyu mujyi bakora utuntu twanjye nanjye nkunda. Wenda hari imijyi iba yubatse neza, Roma, Sicily, London. Ebe Rara yaje hano. Murebe kuri kamera uje ngo ninde. Murara hano uri Roma mu Butaliyani, siho turi. Hano winjiye hano mu kantu k'aka night club mu Mbari. Abona kamera bivuze ngo ahantu aje bari kumubona, nawe aranabizi ko bari mu kumubona. Kuri kamera baramubonye. Ako mumbwire isaga ya Yago na babahungu yararangiye. Maze iminsi ntari wonora yini. Go and give that bastard a nice warm welcome. Kiriya kigoryi mugende mu kimpera ikaze. Ikaze risesuye. Nice and warm welcome. Ikaze risesuye. Murara hakuno mu kabari mu Mbari. Mwita Franklin afite imyaka 57. Ubona ukuntu bakuze bafite taye. Nubwo washo nubona ari nka 41 n'ibindi. Wambwiriye Salena ko Rider ari hano. Nta Salena uba hano wa mugabo. Kiraho. Do. Ibigabo byaje bireba gutyo. Kire tugire bataragira. Abasaba imeze bite. Baramufata. Poko! Uretse! Nawe ni kirara n'indwanyi nziza. Mwibuke yashize amezi 6 avuye kuri misiyo. Yapfiriyeho bagenzi be bakubita ingegero. Bakubita ibandi. Do! Gusa umugabo nawe nasanzwe nawe n'indwanyi nziza. Gusa ababiri bishumwe simushona. Ababiri bishumwe. Baramuhondaguye. Bajya ku mugabo barakubita. Nawe ari kakiva mutuna gakubita. Ngiye buri agaheza sinjya ndwana uko nganuko. Ariko mbabwiye ikintu cyaciye kukurwana mwakumirwa. Baca umugongo mwakumirwa. Inshuro zose nagerageje kurwana byarangiraga nkubiswe. Umurara wa nyuma wankubise yankubise nk'uzimya station. Anarusha igihagararo se sha. Nigwe nabonye ko imbaraga ari tekinike atari ibirayi. Murara bamukubise isheni. Do. Vayo. I hope I didn't mess up your night. Nizere ko tutakwangirije umugoroba ijoro ryawe. Is this really necessary? Ese ubu koko ibi byari ngombwa? Sa nkaho uyu mugore baziranye. They told me Umva bambwiye. You were dead. Bari barambwiye ngo warapfuye ariko. Well, it's happy. Well, happy to see you too. Okay, ni byiza nanjye kongera kukubona. Kigoryi. No, to Zinikindi. tell me you were alive. Mbwira uri muzima. I was busy. Nari ndi busy, nari impuze. Wari uhuze. Ugiye mu biki se muginga wewe ugira akazi. Kobwa ni Salina. Umwubiroma ngo ngacuruza ibyango yahoze ari girlfriend w'uyu murara. I cried for you. Narakuririye wa kigoryi we. Bahoze babana nako nk'umugore n'umugabo. Mwibuke filime itangira yavuze ati nahoze mfite umugore rega nubwo bitagenze neza. Stupid me. Nari ikigoryi cyo kukuri. Ubundi nakuririye ndi ikigoryi. Siki. Nkweto bayita ngo iki? Mu muhambure. Ukecuru kafite ibere rihagaze nk'irya wa muntu uza we wa mu misi. Ako navumbuye amakuru atari ivumbi. Ni ziriya kanzu zirahenda cyane pe. Gaze nk'utuvorime twa Sonitec.
kubera iki hano? Revenge. Ndi hano nje kwihorera. Isn't it? Ni ryari se ubutihorera ahubwo? They're dead. Barapfuye. All of them. Ndetse bapfuye bose, all of them. Bose barapfuye abahungu banje. Hanyuma se umwana bari batwitewe. Gose nkubwire ngo iki? Ubwire ngo iki? Who? Yinde yabikoze? Heart. Ni Heart. He's untouchable now. Ubu yabaye umuntu udakorwaho rero ni ingagari y'ibukuru tumwumva uko. I don't want him. Asigaye aciringa n'abaperezida siwe nshaka njewe. I'm gonna break the system. Ngiye guca igihugu umugongo. You're out of your mind. Wasaza ariko. Nobody breaks the system. We nta muntu waca igihugu umugongo ngo agiye kwangiza systeme y'imiyoborere y'igihugu. So what does all this have to do with me? Ibi byose ngahurira he nabyo rero. I need a team. Nkeneye team. I need you. Ndagukeneye Selena Mombebe. Ndagukeneye my love. Good luck, Ryder. Ryder, mahirwe n'imigisha. I'm sorry I missed your funeral. Umbabarire kuba ntaraje ku kiriyo cyawe. Promise to attend. Ariko icyo ubutaha cyo nzakizaho humura. Niba kwica none nzaza pe. Ndagusezeranya. I promise to be to the next one. Ikiriyo gitacyo igikurikira nzaba mpari kabisa. Kumbe hakuno barakwereka muze nyuma do n'inzoka ikunda abana bayo sha. Nyuma yo kwica imiryango y'abandi kwica umumama utwita kana do. Jano. Ukina n'abuzukuru be. Excuse me, ladies. Nyamunyanganiye bagore. Hakuno. Yeah. Yego agakina game yanjye yagiye wano siko ndimutse ki game nari nyifite. Yego cana televiziyo urebe. Showing a clandestine and a controversial operation in Libya. Amashusho muri kubona hano na amashusho ya mission yakorewe muri Libya. Baya uploadinze online kuri YouTube channel. Ya amashusho babasore baja muri Libya byabaye byose babikize kuri YouTube. The State Department was so far declined to comment. State Department banze kugira ikintu babivuga. Supposed to be buried, forgotten. Aya makuru yagombaga kuba yarashyinguwe byaranibagiranye sibyo? Yeah, well, apparently that didn't happen. Ikibabaje rero nyine ubwo ntibyabaye boss. None se nkora iki? Did you see all the bodies? Imirambo yose warayibonye? You embarrass me. Utangiye kunsebya hati wakigoryo. Bikemure. Is everything okay, Dad? Ibintu byose bimeze neza papa? Yeah. Everything's gonna be okay. Ibintu byose biraza kumera neza mwana wanjye biraza kumera neza nawe. Guys. Sawa. Dig in. Dig in mukoremo. Any progress? Amakuru mufite turacyari gushakisha boss. Work fast. Mukore vuba mugire vuba. Video was uploaded somewhere in Rome. Iyi video baya uploadinga ahantu runaka i Roma. Bakoresheje icyo bita Pegasus system. Abantu muzi imikorere ya internet muzi icyo bita Pegasus system. Our target's facial features against all data retrieved. Twagerageje gushakisha amashusho y'umuntu dukekwa ari we wese ku kamera ariko vuba turaza kumubona nyakubahwa. I have something. Ndakeka hari ikintu mbonye nyakubahwa. Hey! Tu. Hakuno. Amafoto yafatiwe hehe muri Libya 3 days ago. Ibyo byari iminsi 3 ishize. Muhamagari Roma. Muhite muhamagari Roma mu Butaliyani none habigishyushye. Kumbe hakuno hari urimo kwiyumvira ingoma. Murara bita Permanente yasohoye indirimbo ngo nkwiyumvamo biri too much. Murara ari kumva kiraho do. Kiraho. Hari abatatsi Roma. I Roma hari abatatsi hamwe babonye umusore bakeka ko umusore ari. Nimba ari hwari nimba atari hwari sinzi do. Kize gutya. Musa fata umuhini. Bafata imihini. Umusore yibereye wani ndani. Bamena urugi. Do! Baramwinji. Kirana binjirana. Musore.
Hey! Umusore w'indwanyi ujya kuri misi y'abandi bose bagashira agataha kubita igitabo baba bigize inkandagira bitabo reka bakubite ni mu gihe Hey! Umusore yahise abibona ko zimwakanye aca ibikari bigishyushye fata ikote arabanza ararizinga uretse poko kura amenyo kubitira kwica fata hakuno fata imbegeti ku rutwe gasani hey vuye hano uretse bagabo baje ni benshi musore bamwoherereje kandi leta zunze ubumwe za Amerika bavuze bati udufatira uwo muntu bahita bamuzana bigishyushya ibihugu hafi ya byose ku isi babifitanye imikoranire ya hafi na leta zunze ubumwe za Amerika n'inzego z'umutekano wayo vuna imbavu uretse musore n'indwanyi nziza kubitira kwica faya arasa mu kaboko gusa faya bamutamo umusore bamutamo nawe ahita aminuka tayari nguwo simbuka hakuno ugiye kujya hano mubona arenga hakurya umusore baramuhaye igipimo cya Jafande mumushake mwokavaho uruhumwe bose yabyegereje umutima umusore kujya hano bonye akantu k'akamodoka kari hano tayari yicomekamo bonye Benz aga C-Class yijugunyamo hano shaho ko yagakomeje mu kanya hari seri ngiye kubatangira kuri YouTube channel yanjye yitwa Gereza Simba seri nyaturukiya nzajya nyibahereza buri munsi episode imwe rero ubwo mbagira inama tugire bataragira bakagira ebe hakuno shano yaje kwirira nagaruka hehe kwa wa mugore ngo ni Salina garutse kwa Salina He needs a doctor. Oh, I don't need a cancer. Harya si umusifuzi. That doesn't look too good. You'll be fine. Araza kumera neza mwana. Let's get the morphine. Muzanire morphine. Bw'abaganga muzi ibintu bita morphine n'ibiki. Iyo nta muntu w'umuganga tuziranye. Hari ikibazo ninja mbivuze yamitana yarambujije. Kandi ngo n'umujenekologe. Abajenekologe harya sibo bavura abajene. Cyabavura indwara zandurira mu kiniki. Gotta trust me. Ne kunyizera mwana. Musore hakuno yatangiye kwibuka ibyabaye byose. Burya abahungu be bose babakozemo akazi. Atuma bane muvandimwe burya umuvandimwe we yagiye. Byose arabyibuka arakangutse hano. Ko yagakangutse baramupfutse urubavu vuyeyo kureba babona wa mugore ngo ni Salina hakurya. Ni n'umuhinzi mworozi. Finally awake. Reba ngo ninde ukangutse at the end of the day nyuma na nyuma. It's a hell of a spread you have here. My great escape. Hano hantu niho nkwepera ngiye. Sanctuary. Aha niho nkwepera iyo biri ngombwa. Away from lunatics and prying eyes. Tell me you don't miss it. Mbwira ko utari unkumbuye. How well you know me. Mwana uranzi nawe sibyo? So how's the wounded soldier feeling? Hanyuma se umusirikare wakomeretse uriyumva. Ubundi kumva bitangiye kuza, okay? Hey. Mwana. Thank you. Wakoze mwana wakoze. Thank you. Don't thank me yet. Uretse kunshimira don't thank me yet. You haven't seen the bill. You haven't seen the bill.
cyaze n'abandi bibiri mu buretse kunshimira ntago urabona fagitire uko ingana shabire wagezeyo nturi bunyishyure. This is all over the news. Isura yawe iri mu makuru hirya no hino sibyo? You're in trouble. Uri mu bibazo. Big trouble. Ibibazo bikomeye pe. When am I not? Ni ryari se ahubwo mba ntari birimo? When am I not? Gusa mfite umupango. You're gonna get yourself killed. Uzi ko uzicwa mwana, uzi ko bazakwica umunsi umwe. Maybe. Ahari. Okay. You need me. Urankeneye sibyo? Ndabizi. Turn me down, remember? Kandi nanabigusabye urankatira n'ubundi. I did. Naragukatiye kabisa. Don't push it, Ryder. Wihatiriza right away. Wihatiriza. Come on, give you a tour. Ngwino mbe ngutembereza, ngwino ngutembereza. Ngwino. Cyecuru ni umuhinzi mworozi. Gakantu ndakarwaye ariko ngemba ngomba kuzasazira ibyari ibintu bya Kigali kuyikuriramo nkayihigiramo nkanayisaziramo ntibikunda. Wapi? Hello. Kujyana bahura na peacemaker Gicumba. Ewana. Salena. It's more beautiful by the day, eh? Mbega ukuntu buri munsi ubabaye mwiza. Wakoze kubikora nk'ibikubwira. Nta na kimwe ntagukorera n'inshuti yawe. Ngena nkwereke. Reba iyi modoka yanjye. Iyi niyo ya mbere ku isi no mu ijuru. Ni murarura mwizera. Hari undi ufite se we twakwizera ku murundo. Iyi ni imodoka yuzuyemo ibintu byose. Uragenda muri iyi modoka cyawe ugishenga. Nkuko muri kubibona. Imodoka iri kompo. Dufitemo akabari hano. Whisky zirimo. Hano ufitemo ubwiherero. Hano muri iyi modoka ntago bajugunyamo. Ono uri pipi nizo zeme zonyine. Niba ushaka interinete na satelite hano mfitemo connection ya 5G. Uzi password ya wifi. Eat my sausage 1 2 3 exclamation. Eat my sausage 1 2 3. Rya sosiso yanjye rimwe kabiri gatatu. And the best for last. Icyambere kinarenze n'ibindi byose muri iyi modoka rero. Genza ni byiza. Ngena. Injira nshuti yanjye injira. Sorry wakuno bamuzaniye umufutuzi. Ugiye kumufutura akamutwara umuforoderi. How long? Biradutwara igihe kingana gute? 3 days. Biraza kuba ari iminsi 3. Sit back and relax. Wicara urelaxinge uruhuke. A piece of cake. Biraza kuba ari ibintu byoroshye. Mounts on lane administration this week following Sasa nta kindi cyabaye mu itangazamakuru using illegal black ops mercenaries. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zimaze igihe zihakana ibi bintu ariko twamaze kubona ko zikoresha abantu bakajya mu biraka bitemewe byo kwica abayobozi hirya no hino. Kandi perezida mwibuka cyaho yaravugaga ngo ubuyobozi bwe buzaba butandukanye n'ubuyobozi buri. Si wansezeranyije gusa amategeko boss. Ibintu byose turabihakana. Ijambo ni ndabihakana. Ibyo gusa. That's all you have for me. Icyo nicyo cyonyine ufite wambwiye. If I may, No. Rata boss, ngenda mutse mvugishije ukuri. You may not be straight. Kigo ryowe mbwira ngo uvugishije ukuri urasa kunjira. Who's behind this? Ninde uri inyuma y'ibi bintu? A disgruntled former employee, nothing to worry about. Twakoresheje abakozi ba kera bigira ikibazo boss. Oh, forgive me, I do worry. I'm the one Genda hangayitse. facing the press on a Rega daily. n'icyo ugiye guhangana n'itangazamakuru si mwebwe. You're ruining the brand. Muri kunyangiriza izina, sibyo? I'll handle the optics and Ndaza kubikemura here boss. we'll clean this mess up. Hatari hano ngaze kubikemura. Hati suri bubikemure se? Mr. President, Mensiero president. they're ready for the group photo. Biteguye gufata ifoto ya Be group. right there. Ndaje. I should fire you both. Mwembi babiri ubundi ngomba kubirukana. Mwabikora kimwe. Perezida naga negotiate rega. Afata imyanzuro. If you're serious about your future, I Nimba uzi ko ushaka azaza hazimuka buhakenewe. Yes, you handle Iki it kibazo by- ushaka ukuntu gikemura necessary. mu buryo bwari bwo bwose bushoboka. Uranyumva? There are rumors. Hari ibihuha numvishije. What rumors? Ibihe bihuha? That he's on the island. Ngo umusore yageze ku kirwa. Kuki?
He came over illegally from Sicily. yaje mu buryo butemewe n'amategeko aturutse muri Sicily. Trying to verify it now. Abasore banje bari kugerageza kumuhiga ngo bamenye nimba ari byo. Hey! Before more damage is done, understood? Mushaka mbere yuko agira ibindi byangirika uranyumva do. Urwakanakana ruhita rutendera nk'urwa dendo. Umusore barabiza ari bubazironde tu. Barabiza ari buze kubazironda. Ikirwa yagezeho nimba ari ikekirwa sinzi. Hey! Tugaruke he Vareta muri Maleta. Makajiji. Vareta Maleta si ikirwa harya yapo. Hakuno umugore nawe yahageze. Sarena yahageze. Katumwite Sori nawo mu runana. Sibyo bya fresh. Nibwo numva twabyumvikana neza. Sori nuko yakageze hano. Do. Kiraro. Warunkumbuye my baby, eh? Numbuye. Late. Wakererewe. Hakuno. Hey! Here's the rest of it. Asigaye ngayo. Sayo? Brava. Kiza cyane. It's not enough. Nagahagije. It's what we agreed. Ariko niyo twumvikanye. And you did not tell me that he was wanted by Ntago wigeze umbwira ko ya musore nari giye gufutura ashakishwa. the fucking CIA. Ashakishwa na It was CIA. none of your fucking business. Ibyo nago bikureba ariko. Mvaga twenge. He. Gasekere bota seka nk'umusobanuzi. Play me. Shaka gukina nanjye. To play the motherfucker king of Urashaka gukina nanjye jewe umwami w'imikino. Eh? Sura ari hano mu modoka. Hey! Bafite imihini, bafite ubuhiri, bafite za muguru wayija. We had a deal. Je nawe twarumvikana. Iyo deal yawe yigumane nikahambe. Fuck it! Kigali we. Okay. The price has to be Igiciro kubye tatu kizana ikini ntambara iravuka. Ntambara iravuka. Do kagabo kagufi akazinga ibigabo. Do ni nko kunsanga ndi kuri si kigabo kirekire tuziranye n'icyandera nko kuri Savimbi ndi guhondagura cyangwa Rocky cyangwa Junior ndimo mondagura. Do kagabo kagufiya. Toto kari gukubita ibigabo bireshya n'igihembwe cya kabiri. Bireshya n'igihembwe cya kabiri kagabo Toto. Uretse ni ibintu nyine uba wumva ko bidashoboka. Gabari hano yumva intambara zavutse. Yumva intambara zavutse. Toto. Uretse umugore ufite abapampe bazi ikintu cyitwa urugamba. Dore ka kagabo kagufi. Dore ka kagabo kagufi. Dore kagabo. Uretse Gasani. Hey! Bagabo babakozemo akazi tarafata imbunda. Tarafata imbunda. Motherfucker. Ese nuko bavugana n'abagore? Kuri iryinyo. Bamukwira iryinyo bita isarabwayi. Sorry ibwene. Ibwene. N'amafaranga yabo bahita bayasubirana. Do. Wari guhigwa na CIA umeze neza mwana. I always. Hari igihe se mba ntameze neza. Aren't I always? Hora ntameze neza njyewe unzi ntameze neza. Hakuno. Do. Hey! Erega muvuga ngo Kigali iracucitse ngo iki iziriya nzu hari zo mubona. Hakuno. Musore hano. Room service. Room service turakuje muri. Enjoying the amenities, sir. Nizere ko ibi biri buguhaze binakuryohera. 5-star. Iyi hoteli ndimo naga ari inyenyeri Oh, well, I'll be sure to notify the staff. Sandaza kubibwira abakozi. Mugora bari kumunyega nyine bagiye ahantu tamenya. Let's get to work, shall we? Reka tujye mu kazi. Sibyo? Shall we? Tujye mu kazi. Tujye mu kazi. Hakuno. Gatinze ko bakagiye mu kazi nimba barumvikanye ibiki. Dore babarara b'umugore do. Umugore afite genge yiwe.
bafata abapampe be baba baje guhigira amafamiye bavaneyo VRC kuburana wowe iriya si VRC saha kuno nukamo hano hasi It's nearly 2,000 years old. uyu mujyi umaze imyaka isaga 2,000 In its fair share of wars and conquerors. urumva rero ikintu cya mbere uyu mujyi uhuriyeho ni intambara n'abagiye bawigarurira Christians built an extensive network kera abakristu of catacombs and tunnels baje hano bubaka icyo bitaga amakatakombuzi ndetse n'ubuvumo to safeguard their faith against the Romans. kugira ngo bajye bahihisha bihisha abaromani batakundaga abakristu babahigiraga kubica. The tunnels were later extended ubwo buvumo bwagiye bwagurwa and later enlarged bukwirakwira uyu mujyi wose further during World War II. bigeze mu ntambara ya kabiri y'isi yose rero babugize bunini kurushaho Ground again to hide from the Germans. Precisely. baguye ubuvumo kugira ngo bajye babona aho bicara cyane These rwose. tunnels, they're active, they're open? none se ubu buvumo buracyakora kandi bumeze neza cyane pe. They're clever. uri umuhanga mwana. Think so? niko nanjye nkunda kubikeka ko ndi How do we get the target on the ground? ikibazo ni gute turagera muri ubu buvumo. Funny you should say that. Because that's where your genius comes in. birasekeje kuba ari wowe ubimbajije kuko ubwenge bwawe nawe aho niho bwakabaye bugihiramo nawe gira icyo utubwira hakuno ibyo byarabaye rebe shano ka kagabo kareshya nanjye hado ni fupi n'inyanturi n'inyanturi akayaga gato ariko nje naruhamye ubwato uzambaza abanzi sha si uko ndeshya si uko ndeshya kagabo hakuno dore za nzira zinjira mu buvumo do nimba abasore bari gupanga ibiki nimba bari mu biki sinzi yinjiye mu buvumo umusore yinjiye mu buvumo yinjirira hakuno hey mu buvumo yinjira hakuno komeza imbere cice mu gace cice mu gace ubuvumo ngo bwubatswe n'abakristo nk'ubu bagezemo agahuriramo n'impyisi kuko gahuriramo na bihehe Shisi mahuma umbi ko yakinjire hariya wa undi twabonye atereka VRC hejuru nawe yinjiriye hasi azita za konzi amakona ngayo mamwumva mvuga ngo VRC mukayo nabyo nzaho muba muzi ibintu biba mu mutwe wanje muzi ibintu byiganiramo muzi amabanga mbitse ni nk'isume yo muri logic kabisa muzi noneho utunudozi tw'abantu mbitse muri phone yanjye sorry bavuga utunudozi harya utunudes nta nudozi nta nudes byose ni kimwe wanyizera ibyo wabimbwiye na mbere uzana imbunda y'abasniper zimwe zirasa muri long range ya mbunda urasiri Rwamagana ikabomora umuntu uri i Kigali mbabarire ndabizi bakobwa muri gushyira hanze utunudozi twanyu mwe mwarekeyeho mwaretse kugerageza kwihangana kwanjye koko ba muka Potifa umusore mwere wateretse VRC show
gusudira ibyo basudira sinzi ngo ni ibiki bari gusudira bavanaho akabashyiraho kariya bavanaho akabashyiraho kariya murabizi neza ko perezida bari bumutware muri iyo modoka yego ndaza gukora igishoboka icyo ari cyo cyose perezida mutandukanye n'abajepe sibyo shaka uburyo mushyira muri ambulance aho natwe nidukina amakarita yacu neza igipfunyika turahita tugitwara tuhita tukikuzanira iwawe tuderivaringe kabisa ku muryango iwawe nibwo umusore yahita agasohoka niba mwibuka filime ukuntu yatangiye ahita aza hakuno kuri moto yiwe moto ndayigura ariko mw'iyi minsi ibintu by'amamodoka ndi kubona binteranya na Rivani kabisa hakuno hakuno basore basoma mbike b'umugore baje hano barabanza bapanga ibyo bapanga babipanga neza bitonze n'iki byose kumbe perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ari kuri iki kirwa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ari kuri iki kirwa niba mwibuka ahantu filime yatangire nibwo uyu bamuhamagaraga bwa mbere agakupa telefone akayisubiza mu ikote nyagasani umurara nibwo yarageze hano yitegeye perezida neza cyane gusa twabyumvisha umusore nta gahunda afite yo kwica perezida washaka kugira gute kumutandukanya n'abajepe be nimba ari bumumaze iki nyuma yo arabanza ashinga amaguru y'imbunda neza atuje perezida aramufite gasani nguyu nibwo telefone yongeraga igasona iki dufite ikibazo gikomeye mu biganza byacu uvuze umukozi 351 ubwo ni kode yigumuye ndetse arashaka kwica perezida kuki perezida nibwo yazaga hano agiye kwinjira mu modoka umusore hakuno yari afite imbunda aho kumurasa mu gahanga kandi akarebaga boko yamutonoye urutugu tugu yarutoboye dore umujepu ukuntu ahita yitambika umusore ahita atoragura n'igitoki batazaza no ku Rwanda Forensic Laboratory modoka igeze hano yarimo Beast barayegura imodoka ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika bayita Beast cyangwa Rimo 1 barayegura iba yambaye ikirangantego cya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ikindi cyabaye perezida ararashwe Rimo 1 bayishyize hasi cyangwa se yo bita Beast bayita inyamaswa ubundi perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika agenda muri Rimo ya Cadillac ambulance itiparika dore ambulance iparitse ngo irazamo wa mukobwa Salina niwe uje kwitwarira perezida bahita bamwinjiza muri ambulance igitaraganya gira tugire bataragira hakuno mujepe icomeka mu modoka n'undi mujepe inyuma ambulance dore imodoka ziherekeje perezida zo ngizo izerekeje perezida karabaye zirabakanye Where did that ambulance come from? hako iri ambulance iturutse Where did that ambulance come from? iri ambulance iturutse umugabo yarabiketse Kidnapping the president. muzi n'ikindi bari gushimuta perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Stay on them. mukomeze mubacunge stay on them mukomeze mubacunge bari gushimuta perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika mama we That is it. An easy mission, is it? iyi ni misiyo yoroshye niko mabuja yavuze iraza kuba ari show yo kureba hakuno ku isaha abantu mushaka bene izo saha muri Rujama Phones shop ziriyo isaha nziza cyane ama iWatch ama Apple Watch amasaha y'ama Android Samsung Watches ama Hinoteco niyo saha ya mbere ya OG ngewe nzi nayo ntunze ngiye kandi niho nayivanga komeza utuze perezida ibintu byose bimeze neza ku bitanu gishinge niba atamuteye urw'ingusho sinzi perezida
perezida akaboko baragahaye. Hey! Hakuno jepe hano sikureba perezida ariko perezida bimeze bite. Hakuno ambulance tayari. Bakinga bari gukora ibiki? Babakinga bari gukora ibiki? Kuri comms yari tumana uryavuye kumva yafashe tiza tarayimutera umujepe uretse abashinzwe kurinda muzehe tu hey ndetse kuno n'uwari wicaye imbere nawe baragigira muri ambulance sinzi ariko ambulance hakuno abashepe barinze perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika tu hey bahura n'amabandi abiri amabandi umugore shawe hey perezida baramushakaho kopi tararasa uretse rwanira imbunda muri ambulance twumvishije amasasu kurasana over mu bagumi iruhande mu bagumi inyuma hey mu bagume hafi hakuno to masasu ari kurwana nabi bakarasa perezida we nta mbaraga afite du bamukubise nimba ari urushinge kamato gisi nk'iki masatu hakuno to abajepe bari gukorana hano n'amabandi n'ibigoryi bishaka gushimuta perezida w'igihugu ntago bamushimuta nk'abashimuta perezida w'ikibintu. Hey hakuno imodoka z'abajepe zakurikiye to hey kobwa ngo nimba ari Salina TBD over zakurikiye to ngizo. Hakuno abari mu modoka intambara zo zabaye intambara zabaye intambara mu modoka fata umugozi aramuzirika amunigana ifuro yagiye gufata imbunda urutwe kuri bodi y'imodoka warahwera uyu nawe hakuno inyuma undi arabanza arayihambura poko ku rutwe hey uyafata feri kubita hakuno kiragurya afata kizimya mwoto ku rutwe fire extinguisher hakuno kumbi bari abajinga bari gukora ibiki bari kujya do modoka zakurikiye imodoka zigize gute zirimo abajepe barinze perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika abima inzira ngabo mu muhanda sinzi ariko ngabo mu muhanda binjira ahantu mu gakoridoro mu gahegeni hey mutangire murase igipimo mutangire mubarase naribi imodoka hano barayirasa bayica feri icyo nzi cyo bayiciye feri tu uyu nguyu ni feri ni jimeri abatazi jimeri rero icyari cyo icya kintu kiba mu ipine ry'imbere gituma imodoka ikata ni icyuma gikonekita vora n'imodoka ntaho musigaranyeho gukwepera mwabajingamo hey ambulance yakomeje imbere mwana uzi n'ikintu ifata ukomeze nkwereke utuntu ugiye kwikorera faya na ambulance poko ifata ukomeze nkwereke ava na ambulance itwaye perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika do sekura igikuta hey sekuye igikuta jepe bafayo ye guturika gasani guturika habaye guturika kwinjira hano muri ambulance nta muntu urimo to barebye hakurya babona ubuvumo abarara binjiye mu buvumo bahita banabuturitsa basiba inzira nyagasani perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika baramushimusa arabarara baba badasanzwe bagiye munsi y'ubutaka
They could be anywhere. bivuze ngo baba bari ahariho hose hashoboka. Hundreds of tunnels all across this island. Kuko kuri icyo kirwa hari ubuvumo amagana We n'amagana. lost the president. Tubuze perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gicitse umugongo. Iki? Hey! Tayari. Yep. Sawa, iki? Perezida baramwikoreye. Perezida baramutwaye. Baramutwaye. Ku manywa y'ihangu n'abajepe nk'ijana. Perezida baramutwaye. Bebe. Kigali we. Ikibazo. Kumbe hakuno. Ubuvumo hari uri kumena hano. Kumena sinzi bizamena. Menya hinguka inyuma. Yaramenya hinguka inyuma bari mu buvumo. You're late. Ko atinze umusa. Sorry, stopped for coffee. Mbabare nahagaze ahantu ngiye kunywa agakawa wanyu. Good work, boys. Ratu koza akazi neza. Koza akazi neza. Do. Hey! Perezida bamutwaye muri van, wagendaga muri Beast. Muri Rimo 1 bamutwaye muri van do. Gwino hano. Come here. Gwino. Okay. Okay. Let me see. Reka ndemo bebe. Umeze neza. Look at me. Ndeba mu maso, sibyo? Look at me. Ndeba mu maso. Ikigoryi kiramuka. I got you. Ndagufite mwana, ndagufite tu. I got you. Got you. We did it. Turabikoze mwana. We did it. Potasi baramwimanuri. Phoenix baramufite. Seniterime za gikomando mbabwira mutazi z'amazina yitwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwita Phoenix, bamwita Potasi n'ibindi byinshi nayo nzagenda nyababwira. Zabaganiriza ku ntebe ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndacyabifata igihe ntimubone ntari kubikora, mwemwe mutuje bitazana batungura. Perezida baramufite. None se You gonna kill me? ugiye kunyica? I don't know what you're after, but you must know that my country will not give in to terrorism. Sinzi icyo ushaka, ariko wakabaye ubizi ko leta yanjye n'igihugu cyanjye batajya banegosiya n'ibyihebe. Babyara utwukanye cyo kujya baze mu negosi. Respect, Mr. President. Mu byubahiro byawe rero mensiye He's perezida. littered with terrorists. Igihugu cyawe kibabaje nuko kibamo ibyihebe. You're American. Uri umunyamerika? I am. Cyane ndi umunyamerika. So what are you, some kind of traitor? None se uri umugambanyi, ni ikibazo ki? Who are you working with? Uri gukorana nandi, uri gukorerana? United States government, Mr. Je President. ndi gukorera leta zunze ubumwe, leta yanyu ndi gukorera guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I used to. Nahoze nanayikorera kuva na kera. Ki? Under whose command? Ninde uguha amategeko rero? Colonel Hart. Colonel Hart. Kiriya kigoryi. So who the hell are you? Wowe surinde, wowe uri cyande. Shaka bigende bite se perezida? I'm just a man making a stand for his country, Mr. President. Genda umugabo uhagaze hano mpagarara igihugu cyanjye perezida. So what do you want from me? None ukaba unshakaho iki? A confession. Shaka ko mwemera icyaha. Shaka ko mwemera icyaha. Nkinga shana amadagi. Urahura na perezida ukamubwira nshaka ko wemera icyaha, ibyo se byamfasha iki bwo yaba yaragikoze? Ahita amubwira impindurira ubuzima kandi ubuhindure mu buryo bwiza pana bubi.
akanyihera imifungo nkibera ubuse ngiye mbaye ntuye i Kigali byangwa nabi akandemera akantu we na perezida amusaba iki sinzi ninja nabonye uvuga ngo namusaba iPhone 15 agacyaza ubwenge bwawe nyine nuko bungana tu perezida nimba yaremeye nimba ataremeye sinzi. tuvuye twigarukire hakuno ahantu mu rusengero hamwe twigarukire mu rusengero. I read the Greek philosophers, the Stoics. Nasomye inkuru y'abafilozofe barenze ngo buriya abantu batsinda urugamba bakarushora ni ba bantu bazirikana hakuno ni mu rusengero. Courage, justice. Do you see yourself as a good man? Ese iyo wirebye ubona uri umwana mwiza wa munyamakuru ujya ukunda gutangaza inkuru za politike twamubonye kuva filime itangira. I hope my brother will be proud of what we did here today. Yewe icyo nzi cyo nuko umuvandimwe wanjye yaterwa ishema n'ibyo twakoze uyu munsi. Yamuhaye flash iriho amabanga. His politics has been rocked. Tayari amacano yose amasheni yose ya televiziyo abe mu Bufaransa, Portugal, Abongereza. American president has done in the past few years. Kugira mbasobanurire speech ya perezida yose. Something that no American president has. Nshaka gukora ikintu kitigeze gikorwa n'umuperezida wari wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wambanje. Responsibility and kiye kwakira inshingano zose kandi mabwiza ukuri. As you know, when my administration began, I murabizi ubwo natangiraga kwiyamamaza nasezeranyije abantu amasezerano that my leadership would herald babwirira ubuyobozi bwanjye buzabutandukanye n'ubw'abandi ndetse nzimakaza umuco w'ububanyi n'amahanga tubane mu mahoro, icyizere no kumvikana. Ikibabaje rero Sadri failed to achieve what I hoped to achieve. Nananiwe kuzuza inshingano nari nzi ko nzuzuza. And some of the old unacceptable ways ndetse bimwe mu bya kera mu buryo ntazi ubwari bwo tutanishimiye byarakomeje mu gihe nari ndi ku buyobozi. The speech president yatanze, I have to stand before you to admit niyo mpamvu mpagaze imbere yanyu nemera icyaha fallen short of what I hoped to achieve. Nananiwe kuzuza inshingano z'ibyo nagombaga kuzuza ngo nkorere igihugu cyacu. Bayobozi tayari do wa mupampe wa perezida cyaramurenze ariyahura ukuri perezida gushize hanze. Tuve twigarukire he avana muri Cuba kwa Fidel Castro. Urabona umbi kigabo niho kigeze, hati niho ageze tu. Nyuma yo guhemuka gahemukira imiryango y'abandi, perezida amaze kumena umuceri, hati dore ahantu yibereye do. Yibereye muri Cuba mazi ikigoryi kigenda no muri Cadillac sha. Yasani kicometse imodoka hano gifite ivatiri nziza ya Cadillac atarajya kuri. Hari uwo bahuye. Hey! Yaramuhemukiye amwica umuvandimwe abararabe bose. Yaramuhemukiye undi nawe yazanye hakuno ufite remote bivuze ngo iriya modoka yayiteze Gasani. Hey! Madan Huza Boko! Imodoka yarayishwanyije do. Yaramucomye ikiranguzo. Yaramucomye umusore urugamba yararurangije ukuri kwagiye hanze. Uvuze ngo umusore yari yihoreye nyuma y'ibyabaye byose, nyuma yo kumwicira abararabe umuvandimwe akabigenderamo, nyuma yo kumubeshyera ibyaha nkasa, nyuma y'uko umugore w'umuvandimwe wapfuye atwite inda y'imvutsi, umusore nawe yari abikemuye, yari yihoreye basi. Uyeyo gutyo Imana yamfashije iyi filime ikarangira. Imana yamfashije iyi filime ikarangira.
tayari nta kindi cyabaye. Umusore n'umukobwa bicometse akamodoka kakagwanguruzo shaho. Modoka nimba buva simbizi. Iyo modoka nawe umbwire. Skuta mu tumodoka. Filime yamfashije ikarangira koko. Ndabona yanze kurangira ubwo reka nicare nyisobanure impaka igihe iri burangirire nyine nese nakora iki. Nta kandi kazi ngira. Kinji ariyo kariyeri. Akuno ibyo byarabaye umusore yari yihoreye ndetse ibibazo byose yari abice mu ibintu abisubije ku murongo abisubije mu buryo ndetse na za operasiyo zikorwa na leta zunze ubumwe za Amerika hanze Amerika bakanga kubyemera yari abikemuye byose mpamya ko na filime yacu ari uko igenze bayitaga Hounds of War. Ryan Flangililo Colonel Hart bamwita Robert Patrick Salena ni Rona Mitra. Kiza filime irarangiye mana yanjye aza kugira umuntu nsakuriza ngo kandi ngo si joying urabona mukanya ndaje mbatemo n'izindi filime zongeye kujya nzibahereza kenshi cyane gashoboka. Mbere yuko ngenda noneho rero kambanze mbasigiremo filime nziza mukwiriye kureba. Mbanze nanabereke abantu mutunze ibinyabiziga buri hari ibinini byitwa X-Cups bikorwa n'uruganda rwitwa MPG Extreme. Ni ikinini ushyira muri reservoir ya moto cyangwa y'imodoka kikagabanyaho 22% bya consommation ya karibira ikinyabiziga cyawe cyakoreshaga. Si ibyo byonyine bikagabanya exhaust ya carbon ya dioxide de carbone, carbon dioxide iri isohoka mu byotsi biba bivuye bica mu mayeshampoma ku buryo nyine ikinyabiziga cye gisigara kitacyanduza ikirere ndetse kikagabanya n'ibyotsi byasohokaga. Kambanze mbibereke irangira mbasigiramo filime mukwiriye kuba mureba bayita Hustler. Ni filime nziza iri guca kuri YouTube channel yitwa The Ovo Media. Ubundi ndagaruka tureba izindi filime sibyo. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse nta kindi giciro kitazamuka kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X-Cups. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu. Ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali X-Cups ziboneka mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Amazina bamwita sindi kubwabo Alphonse. Ko mukazakoresha nkota. Akaba ari mu ntoki. Uwo mugabo ameze nk'inkota ya mugi abiri wubwe nk'umukinisha. Mu ba agent bacu nta numwe mwitambitse ngo asigara ari muzima. Bana banjye rero iyo mbareba mwicaye imbere yanjye sinzi ko hari icyo muzima. Muri mwebwe kuko ninde nasigira ku buri yaka.
akazi nari nagakoze full video ndabona kuri iyo disc. Ukomeze ukurikirana ariko ntabwo ari abasore bandi. Okay, so Pascal Skills.